cyubahiro Igini program Orugyendo Rwamagara. Igini program Orugyendo Rwamagara. Bible Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijuru. Bible Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijuru. Bible zibiri amagara ombwijwire dakika ko kureba zakaziti twata ubursha ibiri ekino jangu nico bakirikiha no kutaha na programu y'Orugyendo Rwamagara
izoba neri ya Sunday ebiro 8 by'okwezi kw'ikumi 2023 kandi mukama naye barukubarinda nabanyita Anthony Mjungu bwaje rizoba ntwenda ngusitandike kari sitandikiro mushaha kandi program tubaze kubantigendera umushaha ezuruzo nimbatangirira munonga kandi mbashemerwa mukama naye barukubarinda abahikomara mzeri izoba ababebe abasibire bine mukoro minji mukama naye bari nico runje kutebekana so mukoro kandi gukabasa kubana gushikira aho mwene basa gutebekana abantu baburi kubutaho ubugenyi narubundi hagire byakuteganisa imbere abana muyenste kubura kunka mukama naye barari yabo abiri yagenderaje kandi kuri yakubasa kuba ratagendaje yongera kumushaba abo kuba no mwesugwa na sasara kana shumbusha mbwene byaho kubyakuba bitagendaje rizoba urukushumbusha roho ohumure kandi umwesije ahabo kuba no munyambabazi program nabajeta Orugyendo Rwamagara amakuru amarunja g'inkwinire no kumanyisa ngo omugenyo twata isomwa buzigwe rizoba studios yahika mukare munonga yaterere ari yaha kandi hona nabwo no wija mushendekereze nawo ninja kumkwanjura abona bari mu program eji Orugyendo Rwamagara nitandika arshaha ibiri kandi henderera kimwe arshaha ina ezechoro abanyambara abanyantungamo abanyesingiro abanyacuruhura abanyakamwenje abanyakitagwenda laka iriyantonde masaka nebindi biceka bitari mwe namwe abantu bakisoro abantu bakabari muriyo abantu bakanungu mwe bari kubayo kandi ukunda revival radio abo kuba nehikira y'icumwoko yona hatira kimwe mnonga mwe bare abo kutkunda no kurikiza program zetu zirukuba zirukugendo mesha radio ag nyamurungi revival radio omwabaze guri zoba natayisa owishemwe bagugira ije kumbuza bagugira no guguha umutuma nari naje kuba natuganira Elieza bagugira okurwomburiso bwanya kayoru obo buri hansi y'ubureberezi obwitu obwankore kandi yijashendekerezibwe owishemwe kandi omwana we owo yayezarire owishemwe Reverend Kato Martin okuruga omburisa obwa St Peter Kakoba Church of Uganda nabwo burukushangwa ombureberezi bwitu obwankore ugu no murisa oburisa nobwe mbweno rengu twatayisa abantu bamani omwabaziyo gwerizoba ntukumanyisa ngo program eji eroho aha YouTube channel yitu iwe chora akore tase mu Revival Radio 93.2 FM noja kuba no tungaje program ejo nyamurungi program y'Orugyendo Rwamagara owishemwe Bright ni Msima engineer Maramba ariyo mbyoma kandi ariyo nabitereza kwenda ngo umuntu ori ahero kabasa kuba no tunga program eji no jutaburu mbweni wo chora akore waiza kuhikaho manyiso ndijo maybe obukiburire naro tarukumanyesha heji okwenda ngo nawe takaferwa program eji y'Orugyendo Rwamagara kandi nabwo link noja kugitunga aha Facebook page yitu owishe mu Bright yagitereho yoza Facebook page yitu Revival Radio 93.2 FM noja kubana utunga link eri kujja kubana kutwarira kimwe aha YouTube channel yitu twoko yes mwene kastandike ahabo bwiri nyakiro wishe muri Reverend Kato Martin atwakire neshara abaramutseho kandi atwakire neshara rero tugarike nebindi binji program eji y'Orugyendo Rwamagara nakwakira owishemwe webale omutekanisa program owishemwe Anthony Mjuni abo kutwakira omumbeho za Revival Radio 93.2 FM ntukusima munonga kuchera munonga abo kutwikiriza okwija mu Revival Radio kandi owija ni muzeyi wanje kandi tata ori kunzara bamweta Reverend Elieza bagugira kandi ogunwe muzire witu
nyowe ninkorera St Peter Kakoba nko muri Sawayo kandi nsimarahanga agutureta kandi ninyongera okumanyisa abahurikiza mwena okutebenkanisa kandi mukija mukatufurikiza twena ahabo kwera izoba nyina masikongu haro cyangu ekiburyo mwaraza kwiha mu program age mwenu katwecureze tushabe ruhanga obushobozi bwona tatitwe mbabazi nyingi nitukusima nitukwebaza ahabo kutureta omumbeho za Revival Radio yabare mukama nitukusimira ahubwo mureberezi wa Ankole Diocese okutorana tata Elieza bagugira kandi nko mu rugendo Rwamagara nitukushaba moyo warahanga ngo ije oba niwe wakoze saburyomwe mukama oba niwe wagamba kandi n'abahurikiza bona nitweshengereza buryo mwayi mukama abase kuza aha Revival Radio kandi abase kurikiza bigambebi kandi tweta moyo warahanga ngo base kuhereza umugisha ubureberezi bw'itu bwa Ankole Diocese bwebembirirwe the right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa kandi na Mama Alice Dr. Alice Mwesigwa nitukusi mukama nitweta ngo buryomwe obase kumhereza umugisha kandi oba niyo wagamba tukusime twebaze kuri Yesu mukama witu amina mukama simwe mnonga kandi ishara nungi mnonga je yargo shemwe umurisa kurgar St Peter Kakoba oburisa bw'amana ho murembo rwambara nowe yijashendekeriza umuzire we wamwezarira kamukuza kamuyamo umuntu wo mugasho obwato ku kumureta mu studio za Revival Radio yabare mnonga owishemwe Reverend ahabwe shara nungeje bwanyuma y'iceshongureje ntuje kuba ntugaruka no mugenyi owutwata Isa owishemwe bagugira ntutandikira aho ntuganira mpaka shaha ina eceshongore ekishemereze cyumwe abantu bona staffu abeji headmistress ahabwa kashaka girls senior secondary school ishomero nyamurungeryo mwe bari mnonga mutabarike umukorogweri izoba kandi aba bambacira umureberezi arukutaho emokono arakwigura dormitory buraro bwabeji kandi hona nabwo yakora umurimo mahango mnongo kushabira candidates senior 4 na senior 6 abari yombaza kushitamira bigezo byabo ebyamuheru mwere mutabara cyo mukorogu kandi tubendeze birungi byonka kigendere cyumwe naro murebereze cyeshongore cyanakunda no mcyara we mama Dr. RC Mwesugwa iyi ni program Urugendo Rwamagara. Oh, this sounds like home. Let me hear Africa sing. Here we go. One thing we ask of you. One thing that we desire. Oh Lord. And as we worship you, come and change our lives. Come and change our lives. And this is a prayer, Lord, arise. Bible Radio 93.2 FM Amagara.
93.2 FM Amagara mu Bwishyu. Take your place. Be enthroned. King of kings. Holy God. Here we go. Africa, sing Revival Radio. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwishyu. Yes, cyenda n'eshatu katonye zibiri Amagara umbwijire program Orugyendo Rwamagara. Ejesho ngure cyo nimpamya abenakindeza cyabashemeza bukuba nyina matsiko mengi ngo cyesho ngure cyinje bashemeza kandi mukikunda nakibendeza. Ona two twaza kutandika sityo program yitu yo mwabazi gwe izoba ahabo bwire munyikirize nyakire oweshemwe bagugira irieza okuruga umburisa obwanya kayosho abaramtseho abagambire ry'amazinda ry'ubundu nushangata nagagambaje hakurga nebindi binje kuturukwija kubantu ganira on program wage nakwakira mukama simwe nasima Ruhanga munonga nyira mutima abwo kwika omu red age kandi nasima Ruhanga munonga owandinzire akampseri izoba akakitebe kanisa akamenya ngweri izoba ndiyayetwa omu red age niyenda kusima Ruhanga munonga otere mechiteko bishop witu wa Nkole kureba ngo anyesire nko mugurusi nyo bagugira erieza ow'emyaka 86 kwija mu red age nyo ninsimira Ruhanga munonga kabanta ari kukimanya kaba kibere kitari mu bitekateko byanje ngo nimbaza kutunga mu kishogu ogwo kwija mu radio nabwe kiri izoba neryo muhendo kandi neryo muhendo ninditwara kugira ngo nemwa bampurikize banywani banje nangwa no kubandizo mu kanisa yetu yarwe muko Church of Uganda no burisa bwitu bwa Nyakayojo nangwa no bureberezi bwitu bwa Nkole yona kandi nakigeze inarugire mu bureberezi bwitu bwa Kigezi omuna akurire kumara mu myaka nkaga nkabona kwijo muri Nkole nabwe kiri izoba neco muhendo harinye kureba ngo ningamba nemwe abine byoma byo kumpurira amina twakushemero shemwe mbwenu stand kiraho ukazarwa mwakashi wazarwa nkahi mwazarwa bana bangaye nyowe ergeza bagugira nkazarwa omwaka gwa 23 na mushanju kana azarirwa omucyaro kiri kwetibwa Bukinda omuri Rukiga Kabale konka hanyuma abitu bagaruka bafurukira omuri Nyamiryango
eryo muri Butanda omuli Ndorwa omuli Kabale district nabwo ekyo ahanyuma omwaka gw'2022 ekibanza ky'okwezi kwa kabiri nafurukira omuli Kichwamba eryo muri Nyakayojo omuli Mbarara muri South district omuli South City Mbarara. Okay. Hati rizoba ni mundu kutura ryo mutura kandi omukristayo kandi omujunwa oruhanga ya Yesire akanjuno nisho nizira no mu radio. Amina. Wargota Kabale kujija kunuye. Okuruga Kabale nyowe okaboyi n'emyaka engahe? Nganye n'emyaka nkaga. Kawabe wakuza. Okay. Wisha washomaho? Nyowe nkashoma omwaka gwa 87 nibwo ruhanga yanyeta kurwo mu maka gaitu kandi nabwo kikabe cy'embabazi ahubwo kuba oweitu yona akaba atari ishomero akaba atari yo muhanda gona wo kugira ngo umwana nabasa kuhurira ngo ari ishomero konka ruhanga kachikora akaba hariho church school etandikire Rwancherere beja kututayayira kandi itwe tukaba tutwire ahehi ne kanisa yetu ya Nyamuryango abetu barya batari kushoma tata na mama bakaba batashoma nyowe kunabire ndyaho nareba irembo ryitu akariho ari arunji hino buzaniro ari kushana nkakasayi beja kuzaniraho baretaho concerts ezo concerts zaragwa mu ruhanga nimo yanyetere yanyeta nyowe nyensa karo mukasheshe nabikoma ntagambire tata ntagambire mama konka ruhanga yagira ati roko zo mushomero nashutuka okunabire ndikona nashutuka nazo mushomero rya Rwancherere. Obwo wagendo ine myaka engahe kandi watandikira umucyakanga? Obwo nkabanye n'emyaka 10 kandi natandika echo kubanza abo kuba umuryo bwo bunako hakaba takabireho za baby classes za middle class na middle class. Yes. Naho echo natandikira mu P1. Watandika washoma? Nashoma. Abazere tubakubuza uko wagenda no kuwazayo? Abazere mwenu umuryo bwo bunako nabo bakaba noshana ngo bakabashana nkabatungo mugisha ubwo kureba nanye nakura nagena nabandi bana. Okay. Naho echo no baraye babiri barya boro tukaba turya boro hakaba atariho sente hakaba atariho bishwaro nangwa ngo nababere bizire ngo nibyo nakuratire konke emizane yibakozire yonka ekansigura nakurata abandi kuna ekireyo omwishomero nashanga hari harungi kandi ababere bariyo bona nashanga bamwe ni bashana nkanye natandikiraho natandika kushoma. Ubwo abandi utaroha bwabuzirwe nabo nkaba nyine bene mawe abeshike banga yabojo banga abeshi babiri kandi nabo jo bana bashatu nanyo wakana. Okay. Nabwo echo tukaba turu bweno wazo mwishomero? Nazo mwishomero omugwa 27 ishomero eryo ndiryo nahura naje chetengo cyo kwa heyi mu town narugayo naza Nyamweru nkana ahurire ngo ariyo ishomero erine 25 nahura naye nangunzeyo Nyamweru kunabire ndiyo yaba church school nayetenga kuzo mu primary. Naho echo na chobwenge narugayo naza kubuzibwa omukigezi high school primary nahirwa nahika nazo mucyakana omwaka gwa 54 nazo mukigezi high school nashomeramo ekibina cyakana mwaka gwa 5 5 nashomeramo ecyakatanu 5 nashomeramo ecyamukaaga. Kuna rugiremu ruhanga yanjirire mbabazi nkaba ninkunda ngumbe omushomesa nkaba ninkunda ngumbe omushubuzi. Yes. Konka ruhanga mbwene we mbabazi kuna rugiremu bantuma
nashanga abantu mire kuza kwegesa mu church school ohereze cya mukaga mpereze cya mukaga abo kuba nkantine umuntu we no orabase kumpe sente tata akaba yaherize kufa akafogwa 5 neina akaba yafire akafogwa 5 neina nasigara na mama nasigara ndyaho ndi kubona kandi atari kwebasa nawe atari na mama ka atari kwebasa twabata tubunjire obusente bunabere mpe mu ishomero nkabanza nkwatefuka nza kubuhinjira mpumwire otyo nabwo echo waza gukora waza kushomesa naza kushomesa wagenda nakayo omwaka gwa 5 na mukaga natandika kwegesa kuba mwegesa master mbweno wa primary mu church school ranga yankwasa okay kandi omutezi w'omupira abana bankunda abazere bankunda nahura nakunda umurimo nahura umurimo gwanyijura okora defender na strike okano ryo mutebi kandi yo mutebi w'egoro kandi obunabere ndio mukigeza high school nabwo kandi yo muzani w'umupira kandi niyo mutebi ndi forward naho gecho omuryejo myaka nakora emyaka mukaga omuryejo ishomero kunakozireyo kunabere ndiyo kantura ninyetenga kujuna okano yitengo kujuna kandi nyetenga amakaga junirwe kandi abeyitu obutaka koyo sereno gareba gajundwe kandi ngareba gambera marungi impurane nchetenga konka chimburira abo kuba tataka atari mushomi mama ka atari mushomi bakaba batazayo mu kanisa bakaba batazayo kuko kuna tunjiro mu gishanaza nazo mu ishomero mu ishomero okuza kuba master kabana irize kubatizibwa umwaka gwa 5 n'ibiri nkabatizibwa 5 n'ena natebwa emikono nabwo echo cha na mbwe naura na wa mukristayo nawo mukristayo wale wachijura kandi abeyitu bakandi manyomarwa ngene nyowe amarwa na ganga ko mukristayo mubunakobwe aka omukristayo murungi akawa ariyo muntu tarukunywa amarwa nanye namanya nti obunatebwaho shemerere kuba omukristayo murungi utarukunywa nareka kunywa amarwa nabwo echo insima ruhanga munonga ahabwe mbabaza ziyanjirire ahanyuma aho uje wajundwa nkahe ahanyuma ruhanga owe mbabazi ekinabere ninkunda echo kujunwa yagaraka musharaza natandika kwebuza nko kujunwa nikwisha kutaha omuntu nabasa kujunwa ata nojunwa bwo bwenje bwawe nojunwa iwo wachetamu ebiranga ukora bizemu ngeno naguma ntegereze ansa ino kubasa kutunga eyo kundetera kujunwa kunabere ndyaho ruhango rukutangaza ruhanga nyamuhanga kunabere mbyami ngwejejeire nkaba nindara omunju inabere ninshinga enyigishatu urwa heru nzo mu sitting room ndabira munzo mu kishenge kindi ndabira munzo mu kindi kishenge kinabere nindaramu omwempo kunabere ngwejire nshingire nyiji kandi nkaba nindara omunju nyonka karote chiroto echiroto na hati echintaka yebwa echiroto cyabene kijira ngwensi yaho ensi yaho nareba ensi yaho nareba ensi omucucu gwacucuka nareba abantu nibiruka abantu batandika kutera enduru mpango munonga ensiku yaho naye nareba obucucu nigucucuka nyowe kinakozire neimuka ngwejejeire abeshemwe neimuka ngwejejeire negura orwigi orwo kubanza nataho mu kisika mu kishenge kimwe narugamo negure orwigi rwamwo nataho mu sitting room nakona negura orwigi rwabere rwo mu sitting room nashohora heru nayemerera heru naranza urushozi rurengwa munonga
ahiguru hasi y'urushozi abantu abo nabere naherize kuhurira nibiruka nareba behingurira izo rushozi ahanyuma ahiguru y'urushozi nareba hariho omuntu wabera ajwere birukwera yakwata blackboard yakwata choka yahandika haru aha blackboard yahandika wekigambo nyewe kinayeshomeire ekinabere nimanya kushoma eco rurimi rweitu ecabere nikigira ngwe urubanja rw'ensi yona urubanja rw'ensi yona ko narushomire harubaho natina nagira ubwoba bwinji naboroga nturuhanga njirire mbabazi ayi Yesu njirire mbabazi onsasire ahabwo kuba muri bwo bunaku nkaba nagira umuhanda natandikire ibyo bushambani byo busigazi natakira mukama kunagambire eco urushozi rwarugaho ababere barya rushozi barwehinguririze barugaho ibintu byagaruka mu buteka nasimuka narugo muturo nayeshanga nyemerera heru ekigambo cyanyijaho nikigira ngwiwe otura nobuzo kujunwa nko kukwijaga hati ecyakwijaho niki natandika kwebuza mununga nyino bwoba ecyarete kinareba konke cyo wareba wacetegereza wareba ecyahandikwa harubaho urubanja rw'ensi yona nagira ubwoba bwinji kurugaho nkemerera aheru kumara nk'edakika nka 30 nagaruka mu nju nakingo rwiji urwo kubanza uraza mu sitting room nakingo nataho mu kisika mu kiyenge kindi nakingo rwije urwa kabiri nataho mu kiyenge kinabere n'indaramu nakingo rwiji nazakitana naburaga agagwijijira namanya ntiri izoba hariho urubanja rw'ensi yona urubanja orwe nashaba Yesu kwashemerera kunsasira kurugobwe okujunwa kwatandika murinye nekiriza nagira nti erizoba okujunwa kwampikamu nintekwa kuba mujunwa konka sitano mwanji w'abantu yantinisa kukigamba kwatura kwandema konka namanyira kimwe nti najunwa aha mutuma namanya nti najunwa tinigaruka kugira kinashisha najunirwa mutima natwara ubwire tekindebere nicyo mara konka nakunda kugira ngo nshemerere kuba mwe umushomesa kurugobwe nabuzibwe byo gushomesa naza kushoma byo bushomesa gwe kanisa nazo mu baramu nashomamo sekendareta na bantuma naza kushomesa natandishiro mu kanisa rwancerere kunayikiremu omwirimo nayaturire kemerero mu bantu kabagambira kunajunwa kandi kabagambira byone binarebire kurugobwe natandika ekigambo cyo kujunwa kandi no kubulira omwaka ogwankaga n'eshatu natandika kubulira enjiri natandika kubumburiza wenjiri kunatandikire omuryogo mwaka ruhanga yankwasa hayeje kigombe cyabene n'iceti bwa Christian Royal Service cyatandika mu burebezi bw'itu kuba yesira ba interview nanye ruhanga yantorana nabomwe abakozi abakubere ni bakora mu kigezi aba Christian Royal Service itwe abatandikire nangwa nitwe ekigombe cyitu nico cyateyereho kota system yekanisa nizo twabere turi ba educator abo kwehinguriza amakanisa gona nitwegese ntunguka kandi twegesa nebyo buhinji twaba bahingisa ekanisa twatandika kujoleka abahereza bekanisa abakurisayo twatandika kubegesa kandi ubwo nibwo twatandikaho za youth clubs amakanisa kandi nitwe twabire nitwegesa insima ruhanga nyira mutima abwo kubanketwa kandi okwetwa kwanje nilizoba ninchikumanya abwo kuba ruhanga kanyeta kunabere ndyaho ruhanga
yampereza ogwo murimo nanye nabo mwabahereza ababere nibegesa ababuliza batwetera ababulizi omu Uganda yona bija kureba ebiturukukora batwetera abensi zaheru ababere nibarugo mu Amerika abajungu nibo babere nibatushashura umushara nanye nibagunshashura omuryo bwo bunaku nimwe mureberezi witu wakigezi yantoranire kuza kushoma obubulizi nashoma obubulizi omwaka gwa nshanju n'ebiri omwaka gwa nshanju n'eshatu natoranwa kuba team leader wa Christian Law Service nakora mu office y'obureberezi oburije kutende ko obubulizi yo mbulizi we kanisa kurugobwe nakora kuruga nshanju obwe nkantandikire nkaga n'etaano kunakize nshanju n'etaano echetengo chogaruko mu kanisa cha ikago kubanka nagizira abana batandikire kukura omuchara akabana ataho mu maka wenka abakuru kubakirebire bashara munyo banshaba kunshemira kugaruka nkabombubulizi nkagaruka mu kanisa hati bantu manangwa nyowe ntarashimanya bantu mu bulisa bwa kacerere aha bulisa naza bulisa nakora na bantu marweshama aha mwaro kureberera project yo bureberezi nakora nargoyo nagumizamu nazo mu makanisa menji amakanisa menji agunarabiremu naza naruga kacerere naza nyamabare naruga nyamabare nazo witu nyamiryango naruga nyamiryango naza kinyamari naruga kinyamari naza muremure naruga muremure naza mungo naruga mungo naza kabutuku kandobwe okubanza nkaba nakoziriho rwancerere nakoziriho rubaya nakoziriho bigaga amakanisa ganja gunakozire n'amakanisa 13 ejo ni kigezi aha nyuma kuna izire kunu nafuruka banta rw'emiko cacu of Uganda iyi nakozire kuruga 2025 kuisya 2013 myaka mwenda okwe niyo mburuzi I am retired mubulizi senior retired but not tired ngeni ninsima Rwanga kureyongwera izo kandi akambishire kireki ejo kugira ngo nyishe mu radio amina ninsima Rwanga omwaka gwa nkaga na gumwe ebiro 18 okwezi kwa kabiri Rwanga kampere zo mucyara wa mutungo Ferestansi bagugira ona agenzire nimbiko tusente tuce no turundana otunabere ninkorero mu church school naye manya nko mwana w'umworo naguma nintuto mushaho tugomera umunyine gutandika kari nagura naika kugurenti 2 otyo kunariza kugurenti 2 hati nareba kunshimira kutunga umucyara kandi nashaba Ruhanga nti Ruhanga orukunkunda utalimpereza umucyara orintere kiniga abo kuba okubanza nkani nkwato kiniga rero kiniga mpurira orukushana ngutichahwa nkawa ndiyo muntu orukushana chikachi zamani konkanyanga kuchishoza nchikwata kugira ngo nkanyetesize kutabo muwashoni kutatongana kutajumana nkawa mbyemanyirize mbweno hati Ruhanga yampereza umucyara wanje kwihani mushera nampero bujurizi nyo zayo kamutunguta atagambire baka kuchwa bintu kinare bakakugirira imbabazi bakusasa nyowe nkajuga kajuga umuriyo bwo bunako twandishugente mwene numi kandi nyowe ubwa abandi bakani bajuga na shiringi 5 engarukaga konkanyo bakansha 10 kandi 10 rukarugumire na 90 rukumi rukani rugamo enyani 3
aho kenyene kandi egura bishatu kandi egura bishatu atanu kandi egura bina ntabwo ejo nyowe 10 kandi rugamenti 3 wakigenderera karwaberero karurwa mani ntabwo ejo yes naika akushaba na handi ko mukanisa sabiti 3 kuzahwire ba twaryo bujenyo wishe ibintu kana bikizeyo twargayo bampinjira umukanisa nyoni mwo bampinjirire nimwo bankwasiza umukazi narwo wishe ryo izoba bamunkwasiza umukanisa twagitwa ahabiro 18 okwezi kwa kabiri nkaga na gumwe abwenshi bakwinjirira kanisa muka owo mwishakari yuki ni manyisa okugitwa ni manyisa okugitwa okwinjira ko nkazo wishe batwa bankorero bujenyi yes anyinsa kale mukasheshe 2017 twaryo bujenyi 18 bantu mukanisa twagitwa mwagitwa je mbushwero burukwera kurugero izoba narahira kunja kundo mucara kandi no kuzenira izoba reberi omucara kiruho aine myaka engahe aine myaka 82 iwe inengahe nyonyi ni 86 tyo yes nakusima ruhanga katuhurira yatuhereza abana amina ruzaro yampereza ruzaro etwe kutwaje enda yo kubanza tukazara abarongo buriya urusarongo bolekire sarongo weka nenga ishabarongo tyo izara ryo kubanza twazara abarongo abashija owo kubanza omushigejo mbwenu owo twobere nitweta kakuru hati niwe DS wa Kigezi Diocese. Wonderful. Ni bamweta Militoni Reverend Canon Militoni Reverend Canon Militoni Nkurunonji. Kandi uyazerwe nawe ni bamweta wa skuru Henure nawe no mushubuzi kandi muhinji na ataha Chitwamba ndishoma mwe mu kanisa yitu ya Rwemiko Church of Uganda the farmer kandi a trader nabwo ejo hanyuma tukazara ondijo muhara nimweta Peace Mande ni wabe nisini nasi hati nyamwazo mbere ni mwakira na humura ahabwe myaka nkage y'amazire abere nakora omwirwaro ryitu rya Rugarama rya Diocese nyamwaza humwire niko tumwakirire ntabwo ejo niye nakusima ruhanga twagaruka twatu umujo wa ruha YouTube ariyo nareba program eji Reverend DS tabanu wawo shemwe Milton ni mpamya egishaha nandeba kandi na mpurira Reverend Milton Nkurunonji kanoni yes tuineje munonga kandi ariyo nasima rahanga bo kureba ngoroho kandi uriyo n'ubugamba ubwo no muhandiki w'ubureberezi obwa Kigezi Reverend Canon Milton Nkurunonji nagira ati umugurusu wanje ubwo nashemerwa munongo kumuhostinga nagira ngo obintu shasha munosha nateze sabiti ibiri ngwino cyabe cya ruhanga okay nembabazi amina aho kwa nantaru kumanya ngu nimbasa elizo kuba ndikubasa kugamba kandi kibere cya ruhanga ahubwo kuba kunweire neja umwirwariro kunu Reverend Kato Martin yantwarowe Kakoba mutabani wawe nawe mutabani wanje niyo mberendi kandi okwe niyo bishop wetu anshanjire rero yatunga stories zanje zona ngwene nsimira Rwanga no shango Rwanga achikozire kugira ngo abone kumbona ogundi murundi ogunda abase kugambira abagurusi bagenzi banje
eby'abagurusi bashemerewe kuba nabyo. wawahika mushiki wawe Omushiki wanje Yes. ndijo nibamweta Aneti nawe naata Aneti bengana nawe atwire cwamba neitwe ninyi namaka atwire aina uruganda rw'abatabani n'abakamwana konka kafe rw'omushaija sorry kandi n'owishemwe akajunwa n'omurokore amina sima ruhanga munonga abwecho kandi abonye nyowe mbwenu kazara bujo mushanju wa mushanju yafu ariyo mucamu ariyo mu P6 niwe yazirwe niwe yabirazirwe na Reverend Kato Martin abakabariye mpasha abarongo abizara ryikuni kandi ondisho nawe omusigazi yes ne grade 5 nashomesa ibanda aina ishomero ryari kwembera ry'ebibina mushanju ni headmaster ni yari kushomesa nibamweta ali neitwe Michael nashomesa mu primary okay hati ondisho mutabani wanje ondisho nini ndanganwa hirale umburuzi okay ndanganwa hirale yes omuburizi wa cathedral abana mbetororo mukinte cye kanisa tubakurugamu n'abana be kanisa amina nimwo bazarirwe nimwo bayonchira amatege kanisa akakutora nabwo ejo naco ningisimira ruhanga amina rero gwe ni wari kukuratwa Kato Martin Reverend Kato Martin onyina ati omu radio omu studio za revival ebiyesakora niba ni wanyine hati ni wanyine insima rwanga munonga nangwa no kubashanga imwe basigazi amina abaruku nyorekerera ibishimira gukora yes niye nakusima rwanga munonga tinkamanya abampurikize yaba barukuhuriraje nubakoraje munonga aho kandi mumanye migambire y'abagurusi bakurireje munonga irakandushoraje omuntu w'emyaka 86 nembabazi shemwe nashobora nembabazi arwanga yes mwenu kana asigaho umucara ondisho ni Nixon ni wagaba omuburizi wo muruti ogo nawe n'umutabano wawe nawe n'umutabano wawe wanje okay niwe kaherera niwe rukukurata Reverend Martin Kato okay sima rwanga munonga amina rwanga katweta yatwetera umurimo gwe niye kusima rwanga munonga ahabwa abana bawe ahabwa abana banje kwikiriza Kristo aho katujije tugarukeho tuza kutandikira wowe shemwe abukuba nibingi munonga irange byabase kuba namurabyemo akamurinda akamukuza wawe watandukana ito yagambira ngo nangwa n'ibintu mukaba bitariyo sente zikaba zitariho okushoma ya struggling ahi yakomere acyamukaga cye muntu we yagenda ati mpora yahindara ryo umburuzi nko kuyataganira bingi munonga okubishop ko yamutore nebindi rahanga yambutsa yamuhereza family yamuha umucyara we yagambira intahi yazihiri abamakashara nka karoho tukubasa no kushaziyaho kagira icyo wabika the end of the day ushanga nezo kujuga mahara abandi zitaroho kongo wishemwe wakashazi yaguma nabika finally yatunge byo kujuga ranga yabahereza zaro abana ariyo nabagambira ecyanshemeza munonga nahura abana benshi almost hafu ya zaro yabo bariyo mu kanisa kandi umuntu we binini mirumo yamani n'abantu bamani barumudi yesi barumo mwahure barumo ababurizi ebiyesakora mbwe necyo nicyo cyukuru munonga ninyesega ngo urahanga nicyo cyakurindiriho mugurusi no mucyara wawe ngo kareba nkebi
n'ikirungi kubireba ati ni kwakuba ari yahaya nareba umwana we umutabani n'umwahure w'amani yamureta n'ebyesa akora bwanyuma y'ikishongore iki nduje kuba ntugaruka yaya ikanshonga y'abana aho nayo turi kwija kuba nsitandikira kandi tukambuza abana bakorera iki ibyo naje kuba na bitugambira program eji eri ya YouTube channel noja kuba notungaje munonga ikaho comments zanyu tuja kuba ntushoma messages za WhatsApp tuja kuba ntushoma tuzakuzana Facebook ntushoma ubutumwa bwanyu n'amasomo tuja kuba ntagakira omushaha yito ya kabiri. Revival Radio 93.2 FM amagara mu bwijwire. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my
cyendanisha tukatonyeza ibiramagara umbwijwire ekeshongoro cyatsi kiza kimwana cika 54 zarenga shaha ibirzo mu abaziguri izoba wakuba yahikaho aha radio nke dacika nkezi ntukumanyisa program eji yatandikaho kare kandi nibinje bitwabase kubandikaho ntura yebirahanga base kuba nakora weshemwe bagugira kandi no kumurinda nekaye na rizaro nebintu binji munonga byabase kuba nahikaho ikishongore echo shemereze chumwe umchara Catherine Kunda administrator wa Revival Radio chamukora kandi ko gamba Catherine Radio bawagambe ibintu biri musente biri mukiri gito ntubamanyisa programu yekiri gito mazimekiro kandi tiri kuhinduka abo kuba owagiterize no munyambabazi kandi atukunda mwene tukumanyisa ngo otaferwa ekiri gito cya Revival Radio ekiri gitecho nechamani kija kuba kirya cyayi kishamaza cyayi cyakacika muntu we kandi kutaha muno kwabusha iwe chikuru range cyara kwereza obintu cyo wateretera ushaje umurimo gwaranga bukuba ikigenderwa no kureba ngo ready yeje yarwo mu step yazo mundiru nebintu binji ebituru kwenda gukora twarwo mu kirigito ntwenda ngo ready yeje cyenangwa nahebeta kwika umuyanga ryona bakireba weza mbwenu iwo wagire cyo wareta wateretere nte mukama nahimbisobwa wareta nka miliyoni nkemwe ntukusimira cyumwe na mbwenu owishe mu Catherine naje kunyuzitse ari umutaterize miliyoni mukama muhereza umugisha nabandi abariyo mbekora mu murimo yiwe oyije negeshaha tomorrow no hika reception za Revival Radio no teresumu omukozi we no kumanya numgambe utinyina hasente yenda kushaje ko murimo gwaranga kiri gitecho nikija kuba kiruho ebiro bitanu by'ukwezi okwikumwe muntu we twakisya no kwezi ntubaro musande bwenu manyisa hundisho ogire owijana wa mukoro gwamani oguru kwija kuba gwebemberwa bishop abo dine yite abakristayo the most reverend Dr. Samuel Kazimba Mugaru archbishop wa province of the Church of Uganda naija kuba inumuribirizo witabo buribirizo bwankore right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa nabandi baburuzi benjiri mbwenu tosheme kuba noferwa arona dina umwabazi yogo nayo ne yamana munonga omaka gomurebiritsi atwikirize yagera tumwije mukorero w'ibiyene bimerukwenda mutehudina mbwenu yija obukinga itebozero ari emitwaro 50 arwashatu na nemitwaro 4 okay wanji brita ine cyakungambira okay emitwaro na ordinary niyejo inagamba mbwenu washajika Revival Radio cyo kuba nokora nechamana munonga twoko tugaruke yo omundoko tubuzo mugurusi abana yayabagambo tutandikiraho mugurusi wanje mweno ninsima ruhanga munonga aho kwa ruhanga akatugirira mbabazi yatwereza kuzara tukazara amazara 11 twazaramwa abana 13 abo kuba tukazara abarongwe 200 izara ryo kubanza n'izara ry'ikumi ruhanga umuriyabo bana mushanje bakaba rya bojo mukaga barya bahara kandi hati umwojo umwe akatwarwa aine myaka 14 abahara babiri nabo bakatwarwa mweno hati nyina bojo mukaga n'abahara bana sima ruhanga munonga ahabwe mbabazi ezabo bana bitu ninyenda kubasima abana bitu ninyenda kubasima DS wa Kigezi Diocese Reverend kanoni Milton Nkurunonji
ahabwo kuba omushigeisho omu baana baitu okagira emico mirungi okebembera abaana bato bawe boona kandi okatukwasa nyowe n'omukyara nyowe na nyoko okatukwasa kugira ngu abaana babe ab'emico mirungi. Ninyenda kusiima abaana banje munonga nyira mu mutima ntarukuryarya ahabwo burungi bwabo ahabwo kukunda ahabwa rukundo yabo ebabiri nibatukunda ahabwo kukora kwabo n'amaani barukutukwasa emirimo yitu abiri nitukora haka byo byonka bikatubasisa nabo turabe twabiri tutaine sente nabo turabe twabiri nitukora omurimo gutarukutwa sente nyingi konka kikatubasisa kugira ngu bona barube mu ishomero. Tusiima Ruhanga munonga bakashoma nk'oku twabasize bahati bona batunga amaka nk'oku twabasize. Ninyenda kusiima abakyara bakamwana banje aburuhanga tuheire kureba mu mazima ngu baratukunda munonga babakunda nibe bari baratukunda kandi ekinenda kubagambira bakristayo beitu abarokole beitu abeshemwe rukundo neyombeka maka rukundo neyombeka maka abo kwanyowe n'omukyara abatakajumana abatakarwana kandi yenda kusiima Ruhanga munonga kureba ngu abaana banje batabani banje tihariho ounahurire ngo ajumene n'omukazi we n'abakazi nibabahera obujurizi abakyara babo nibabahera obujurizi abakyara babo nibasiima Ruhanga munonga kureba ngu abaana bakororerwa mu mikono bono bagira ngu bakororerwa mu mikono mirungi konkito nitugira ngu n'embabazi za Yesu embabazi za Yesu z'omuhendo zikatwororera abaana baitu kureba ngu tihariho omwana outwine nawibanja kandi abaana baitu bona n'abarokore. Tusiima Ruhanga munonga. Amina. Bona n'abarokore bari bona n'abarokore kandi n'abejukuru baitu ninyenda kusiima Ruhanga kureba ngu Ruhanga tuhereza abejukuru abarukutukunda abarukutushabira abarukutuhereza hati niturya nk'oku bagizire ngu rume kurukura wakame ngu kwekura ngu yonka abaana ngwena abaana baitu hati nibo turukonka. Mukama Simba uwija omubuhereza bwawe emyaka inarebaho emingi n'obwo bori omuburizi ebirungi bwari birumu kuhereza nibyo biha omubwebembezi nk'obwo nibyo biha. Weno wambuza ekibuzo kirungi kandi kirungi munonga. Ekyokubanza okuhereza abantu ba Ruhanga kureba ngu abantu ba Ruhanga nobahereza aza nolinda amaka nikibaletera kulinda amaka gabo nikibaletera kumanya kutabana babo mu mashomero nikibaletera amaka nokukura kuza mu mbeera nungi eyo mukombeka mbwenu itwe tukarebamo ekirungi munonga omubwebembezi kandi nikiretera eka kugira obuzare nibuba bwingi aho kwa waza mu kanisa nogiramo obuzare waza mu ndijo ogiramo obuzare waza muri omubundi ogiramo obuzare nambwena abaana bingi abuntu kubugana hati abashija bakuru n'abaana b'amashomero abo nashomesize bamwe nimbani yaho ndeba barukunkurura barukumpereza na sente master witu owabere natukunda barikwijwa umurimo gw'abakoreri nabwo ekyo ninyenda kusiima Ruhanga munonga abuko obuhereza bwo ni burungi kandi cyo n'abaana bitu babukundire abuko bukatworora. Amina. Siima Ruhanga munonga tuyira mutima kandi ekinyihiremu no kureba ngu amaka gaitu gona nigareba omuhanda gukuza mu iguru. Amina. Habo kuba nyowe obunakumpikiremu nobukureba Yesu wenka habo kwa Yesu namara ekiyanyorekire akanyore ko orubanja
orubanja nkarutina munonga narutina kandi ekigambo eki kunagira okushoma mu Bayibuli abeshe mwene nyira kubagambira washoma mu Yohana eshuro ya 3 oringirijwe 19 nkatangara nkagira nti mweno obu n'obutumwa oburuhanga ntumire kugira ngo ngambira abandi tinamanya mwo kunyikiriza urwo runyirije tukarushoma aza mukareba ekiruhanga yandindire nangwa kandi nanirizoba kugira ngo mpike mu radio mu ekigambo ekyo ncho tushome hamwe. Yohana injiri ya Yohana eshuro ya 3 orunyirirwe 19 harimo ekigambo cyo kutangaza ekiruhanga yanyorekire ekyo ncho mgenda kaciciriza mbuhandishe na kishanga kihandishirwe no mu Bayibuli. Deka uwisha yes. Injiri ya Yohana eshorane ya 3 umushororongo ogwi 19 ntagira hati kandi oru ni gurwanja umushana gwizira umunsi abantu bakunda umwirima okucura umushana aha kuba emico yabo ikaba eri mibi. Ekigambo eki n'ekigambo kyango munonga kandi muri ubu nako butwemereremo nico Uganda ekuratirire kumanyisa abantu ko hariho rubanja urw'abantu abarukushisha amaka urw'abana barukushisha abazeire urw'abazeire batarukwatanisa n'abana omwirima gujwire oguryo mu maka abantu nkoko barukwitana bona n'abantu abari mu mwirima nico ruhanga yahandikiriro muri Yohana akakozesa mwiri we Yohana entumwa akajoleka orubanja orunurwo rubanja ahabwo kuba abantu ntibakunda umwirima okucira umushana namazima abantu bunako ntibakunda umwirima okucira umushana noshangeka erimo umwirima gwererwa kagwe omuryo bunako ndebire nyoki ntakarebaga kureba ngo omuntu omukazi omusheja ozere no mukazi bina abana torukubasa kubasasibwa wakwata nyina wabo wamwita insima ruhanga kureba ngo mucyara wanje tinka muteraga narukumbona aboneze ni insima ruhanga munonga kureba ngo amagara ganje gona nigachikundo mucyara wanje kandi nimanya ngo no mucyara hati ampulire aroho atarya radio takoragaho ampulikize aina beshibe aine patience aine Monica n'abana baitu abaryo muka barimo bampulire nko kundugambira mu radio erizoba ndetse kusima ruhanga munonga kuhurira ngunanye eryeza erizoba omyaka 86 niyo mu studio ningambiramu aza ningambira abagurusi manya omunjya ndi mukuru w'abagurusi bacishwamba bakantorana otyo ninye ndo kucicirira abagurusi bacishwamba abagurusi bacishwamba ni mbeta barwo mu mwirima barjo mwirima habo kuba Yesu wenka akagira ati nyoni yo mushana gwensi ekigambo ekyo nkicho kiryo mu Yohana eshuro ya 8 orunyirirwe 13 yes toshomera wakashomera ibigambo ebyo mwana Yohana eshuro ya 8 orunyirirwe 12 yes enjiri nkoko yahandishirwe Yohana rikwera eshorane ya 8 urumushoro gwi 12 hagira hati Yesu umushana gwensi Yesu yagaruka yabagira hati ninye mushana gwensi uri kunkuratira tarigendera omwirima konka ojagira umushana gw'amagara esho nekigambo cyango munonga abeshe mwacho nekigambo cyango Yesu wo wenka kikamwiho mwiguru yajure kitinise kiyabera jwire yareba ngo ashemirire kuba mushana gwensi ninyeta baryo mu mwirima
nintabaza ninteranira karihango nyira mutima haleluya wija mushana abo kuba twino mushana baryo mwirimo Yesu niwo mushana gwensi abaryo mu mushana ahandi nagira ngo uboti bakatena nsibo yebari wishimwe aryaha nabeta kandi nagira ati mwije murebe mu ruzaburungi obu narebiri umuryo umwirima no gutomeza umwirima no gukuta omba no ryo mugurusi umwirima no gucwa muke urugombandi uzaho burabura ushanga mugameka naburabura ushanga umukazi yacyo umukazi bacite kikazi mweno zaho ahabo kuba nogendera umwirima abo kuba ibyawe tubiri kushoboraka tubiri kwetegerezwa we nakugira tumushana nubwo kubasa byona mwe kwatse Yesu no mwese gwa kandi abase kuba namukorera binji aha myaka kinana na mukago bwa hate yasya eyo bukuru no mukazi we mwishiyo to kureba ngweze nembabazi aba bana okushoma kwabo rango kumurinda akamureka akareba birungi nkebi okureba abana be barmu ngo kunanagambire DS omwahure ababuruzi nabashaho nabandi tukureba ngo nembabazi nibinje munonga mwenu tushomeho messages zeze nje ngaricyo wo mwojo wawe kandi Reveranda uzazuru kwita mwojo konka yes ninjaga ko Reveranda nawo nagira byayongeraho kakiwe nko mwana ashangira atabazihiribi nibihe birunge byabarebirimo kandi ncibakira cikora munonga nawo kugira byatabaganda ntwija aho nabo kwakira amasumu ninjagaraka ninkwereza ino mwanya uko mesho wishemwe bagugira nogira ibinde bwayongeraho abo kuba tikinaho idakika zetu nka 80 ntwija kuzejo nsa okureba ngo twakora mbinje munonga ombwire nkobu yes bangira ngo na Reverend Hambo Nelson butwiro munda assistant chaplain amwezi wa Reverend Canon Kabacenga Armbara High School ngu nakwita grandson muntu no grandson wawe otyo obzare bwa rugoko yes mweno bunku mureba ha wakora tsire omuzire we mukama naye bari okay yes ntura ni murahurizo izina bitwiro munda konga kaja yari nshobora ahiri yarigire yabare munonga wishe muri Reverend Hambo Nelson bitwiro munda ubwo nakoranka umuhezi wa chaplain abwishomero ryambara high school izoberi yanshakare nabono shabeni umukoro gwamani St James Cathedral beja kubana bashabira abeji ba senior ya kana nabeji aba senior ya mukaga abariyo mbete bikanza kushitamira ibigezo byabo ebyamuhero ntubendeze birungi head teacher wishemwe hamwe himbisubwe abahwezi bawe abashomesa abeji wishemwe Reverend Canon Asaf Kabacenga ntubendeze birungi byonga habwizoberi yanjakari messages riyaha kandi zo nyingi mbwene katushomeho nce tugaricyo wa Reverend stio tuja ku balancinga mpora abo kubabyona mbiyetengwa omwabaze gwerizo bagona bamweta teacher Jackie nagira to Orugyendo Rwamagara mukamasimwe good evening Anthony God bless you yabara umushomesa nakureba owishemwe Reverend tugumize mu Kenneth chaplain abwanombe senior secondary school nawe yanasima programu yabari munonga ano okurga Saudi Arabia ariyo natereba abana baragira mu Uganda kuzahera gukora konka nagira kaira kashazi habo kuba namanyo burunje bwa program eji ajyade ninde kwa kugihurekeza mwe naro hatuineje ninkusima munonga wishemwe kandi utaramkiza ba Saudi Arabia abanya-Uganda bariyoko abariyo nabakora emirimo mwebesa mwine chunju kurga rwebishuri nagira ati nyowe tinkabaza kurga program eji nawe nasima Richard Basheija okurga omukabari
kashari atwineje munonga nawe yanasima omugurisi ahabwo bujuzi ogunarga St Paul Nshuro Church of Uganda Rubingo Parish Bugamba achidikonari ababugamba mutabari cyo mukorone mwenyuma abazyo bugamba SS ba obiz bayemba meeting aho bayekunde sente bazitaho zo kureba kandi bayengira kutungura ibya science umushomerero nsima owishemwe cyumuro Robert terieryo diti cyabwa bugamba senior secondary school chaplain owishemwe Reverend Arias Sabadikoni abashomesa abeja bazire mwebare bugamba ne hisarange kitinsa abana rukum plus aro achievement eri kukirejo weza umutwara kureje tumusimi ogunuma mweta Isaac okurga shema yes arho atwineje munonga ogunagira ati nindigarba yakashari kandi bamweta priva kanchuruho yabari munonga priva nsasirwe nawe yanasima program eji Orugyendo Rwamagara ogunagira ati good evening Anthony nabamweta ticha atkunda patience kurga kafunjo okay yes message eji nija kujigaraka muninje tegereza je konka ibari munonga yes oguna uno gutia habia message okay ndi Flavia nasimo bujurzi bwo mugurisi na yebari bambe Flavia konka twamanya ahi aho kuruga kandi naho turikirize agona bamweta Matthias okuruga iborozi Katwe Town Council mukama na yebari kandi nasimo bujurzi obo wishe mwogo mukama okay akakwiha hari okay yabari mnonga nyakura family ya Reverend Mwine Dennis Kizinduka sabadiko nabwo sabadiko ni obwanumbe abanumbe mwe bari kubayo no kunda Revival Radio okay omburs Brita Bugashe Church of Uganda Bugashe te anyakayojo yes Bugashe Church of Uganda akari mugiga wanjoku akiryo by the way mugiga katatumba ine ibintu byoko binjo ko Bugashe nuko kunajimanyire ntyo yes mbwene katugariche kunuye tubuze owishe mwe Reverend Katomatini tugambiri rero ntuje kushoma comments za YouTube abo kubazoruhaha twahizaganira ukakena Reverend Kato nsoma comments za YouTube na Facebook n'amasomo ntagacira nakwacira webale umutebenkanisa wa programu owishemwe Anthony yes okutwikiriza kandi okanyikiriza gundi murundi nyenda kusimara hanga munonga ahabwa abazire bitu kandi nyowe okuza kugira ubwenge tata kabaryo muvurisi otyo mwenu nakora nindeba ebiyabire nakora okuburira enjiri okubecho kureberaho okukunda mama okutukunda nebintu nobujyabere bitariho nangwa na fees niziburabura konka okunabere nindeba nibatukunda tata akaba nakunda okwegesa munonga iyo bwegesa kana abikunda munonga nubwo sente zabere zitariho konka ekigamo kikakiri ngu nyowe nimbasa kuriya bice nubwo nze mwibanja konka omwana aze mwishomero mwenu na mwenu tata nienda kusima omisho garahanga no misho gabo bona abaturikize okusima munonga ahabwo kutubera echo kureberaho bakatubera echo kureberaho kandi batukunda kandi nyowe kunabire ninkura nkabantura ni nyegambira umutima gwanje ngu nanye kundi kura nije nze mu kanisa obombo muburizi obambo mwahure obanyimba wadeni kunkanze mu kanisa nanye nkoro murimo ogutata yakozire ahubwo kuba tukaba nitugenda
akanisa kuruga akanisa kuzahandijo twena turi hamwe nka family mwenu ukora umurimo gwarahanga tukagukorera kumwe nka family haza twabegame ibintu bingi munonga kandi itwe nka family yatutiremo amani no muzimwe bwo kugira ngo nitorahanga tubase okugumiza mu tukora umurimo gwarahanga kandi nyowe Yesu yanjire mbabazi yanjuna ubu nabire njye mu primary ya kabiri Yesu yinyo yankwatire kabandi mubi njyo muhashoni njyo mushuma nebindi kunka Yesu yanjirire mbabazi yanjuna kandi kunabire ninkura nagira nti nanyira mukama ija mbasise abo kwa tata akaba nakunda mama munonga mwenecho naja chanteri ibanja akizokwe no mukasente kace oleba yareta omwenda oleba yareta kashukari oleba yareta omwonyo ngone ngira ngo nanye mukama ije ngo aja nkwase nje kunda umukundi banashwire nagize umukazi nanyije mukunde nko kutata yabire nakunda mama abo kubecho kikatuhereza amani nyowe nko muntu bwo kugira ngo nanye kundikura nje mbe katata mwe nenda kusimaranga munonga ahabo umureberezi wa Ankole Diocese nyowe ninyoha okuntorana nanye nkabo mwahure mwe ninsimaranga kureba ngo erizoba nyo mwahure ahabwe mbabazarahanga kandi kunabiro mwahure naje nti nyowe ruhanga ninyoha ngija kukorera ngija kwimbisa ngija kugambaho namwe nyowe nani nkora tindi kweganda abo kuba okuba nko kundi nembabazarahanga mwe nanye ninyenda ngumizemu nkoro muri mogo ntarishwaza ruhanga ntarishwaza nabazire banje ahabo kuba ekibatutiremu ni chango munonga kandi cyo kutangaza kandi kinye namasiko ngu eki nikija kutubasa kandi kine kinkusimira abazire bitu tata kuyabire nashomesa mama akabata murugaho akabagenda nawe akabamutekera akabatureberera mama hinga akasenta kabire nako karugamu na tata kuyabira tunga bakwatanisa hamwe tuzahishomero kandi mama akabana we ariyo muntu actually na hati no muntu w'umurokore wabire nahereza ruhanga kandi n'abakristayo bona sande kuyabire hika ito twani tumanya ngo emere yone ibateka abakristayo nabo kurya ngeno eco naco cyatwasa okunda ruhanga na hati mwene insima ruhanga okureba ngo ebitata umurimo gutata yabire nakora ubwo buhereza ruhanga nanyabase kungundetamu kandi nyina masiko ngo ruhango ngo Antoline naija kumbasisa ahabwo kuba no mwesigwa kandi tata we akabana atura natugambira no kwera izoba no kwisera izoba natugira ngo bana banje akasenta kori kutunga kuona omagwa kawe utakarebe sente tari yawe azecho nkachimwega mu munonga okumanya abo kwa kana tugira ngo nyowe ecyambasi akasente kanje kubabire bampa niko nabire nkozesa kabanta kozesa esente tari yanje kandi eco nico cyambasise no kubasa kubashomesa mwe niyenda kumusima okutubere cyo kureberaho okutukunda akatushomesa aho twahikireho na nembabazi zarahanga mwe bare munonga mweno tinkaye bwa kusima aba studios za Revival Radio ushimwe Anthony kandi na mugenzi wawe Bright okutwikiriza mukatwereza opportunity yo kugira bituhagambaho kugira munonga ahabwo burunje bwa Kristo Yesu owatucyungwire kandi akatweto mu buhereza bwe we bari munonga amina shemwe Reverend Kato yebare munonga yahamsiriza ebigambo ebyambagambwa omuzire we noro kuyana mujura nagira ngo akabacwa omuntu wo mugasho bamureberaho bingi munonga owe no mucyara we kandi bakuzira abantu bo mugasho bakaba bibembezi bakagira maka bakorera bakazi babo nabana babo bakareka kushwaza ikitinisa cyabazere babo ikintu bakiri kikuru munonga kandi ndikisimira ranga arho omwijukuru omwijukuru nawe arya kana indagambo ho nawe akagira ibyayongeraho abo kuba
namwitegereza kandi amanye cyamukorera amagara je uwo muntu we nawo mwijukuru n'umwahuri mbwenu ebyo muguru sogo nebyo kutangaza abana be abejukuru nebetororomu tubakorwa mu kanisa icyo kiba kiri kirungi munonga comments eziryaha ubwo turukuza kwakiroshe muri Rwanda Humble Nelson bitwira umunda abantu ababaza kubamba commentinga aha YouTube channel yitu tushomeho nce derezine tuja kuzigarikira arneitwe Samson najirati nyona hikaho kare kandi bari munonga Shalom akankwatsa okurga Bishop Stuart University aruha twineje munonga thank you so much okutureba okay narugo Beatrice atwineje munonga kandi yebari munonga naiwe okutureba omucharo guninga shomwishogu art Saudi Arabia montuwe tukusima munonga kandi we can't take it for granted mukama chikwero mugisha beino mugisha Laban Laban okurgarbindi atwineje munonga atkwatsa Fiona na Jiratamina chompere Christine na Watamina nchoriko bujuruzi bwa kwatayo weshemwe nkuru nungi Milton Reverend Canon Diocesan Secretary okurgombrebizo bwa Kigezi nagira ati nyondoho kandi ndiye nimbareba ninsimo muguruso wanjogu abuko mutaya isa kama nayibari najangu nakwindize birungi byonka na manyango bintu ushasha kunkeshara ni nyinji munonga ezara kushabara yebare munonga DS utaramikize abantu ba Kigezi kandi tukusimira horuhanga Elizabeth okay andebiri nagira ati ndohwa hakurga makerere ningasho maker atwineje munonga nagira ati mundamikize mama wanje chembo mbwenu katumbura mutse Constance okay and katshave okay arho natriba yabari munonga ni msima Jacqueline arho nawe natureba nomushomeso gunticha yabari munonga arneitwe Johnson na wari natireba na Jat God bless you kangume Owen atwineje munonga kurga kitagata shima Tairwa win okurga Saudi Arabia abantu bene munonga okurga heroko kandi umahanga gabaharabu muntu we bari mbatireba Gloria tucungwirwe okurga Kashare okay aruhahurikize ntukusima mitozo Angel Asimire okurga Kabohe yebari munonga okutireba kandi no kuratira program eji utaramukiza ba Kabohe bona ntubakunda Elizabeth twatwamurebire okay Kansime Docas atwineje munonga kurga Mitoma ntukusima tene bugarikiro yanasima turyahebwa atwineje nawe narga Saudi Arabia ntukusimiraho mukama natukunda Sylvia atwineje najya good evening mwebare aha Orugyendo Rwamagara okay atwatsiwe atwineje najya tobujuzi bwabonera Sylvia nawo nukoko Ivan Msinguzi nagira tshwenkuru deni ndonda ningifunza mpora and mukaka okay example of love faith okay yabare mno okay nabamweta Ivan Musinguzi kurgahima kasese mazama ntukusima kandi umuntogu no wamana munonga nkuru nungi Milton twatwagirebire agasha Rugarama yabare munonga mwebesa Baruku twakureba nawe yanasima Isaiah ogu nawe yanasima twesije okurgantunga mu district thank you so much nawe yanatureba chompere Christine twakureba na Sasara Brenda nawe tumwineja hamnonga kurga Katoma najataranga nakorebye mbabazi okay na Sasara Stewart najatu mukama simwe mnonga na Sasara Brenda nawe kurga Katoma na Asima Kesas Miria atwineje munonga nawe yanasima oweshemwe Kesas yabare okutureba atwatsa Fiona na tukunda Dorin twabareba bona aba
batwineje munonga aine mbabazi peace twakureba yanasima obuhereza na gasha Evelyn na watu ineje munonga no mwamta kutereza y'umurukurga kongante basima mushabe Chris na watu ineje kurga chamate dinare ukomero ngoma cyacho viganda ntukusima tene bugariciro abanda abonije kuja kuba nimbongera ho natanazifunza ateristeze nazifunza nije kugarakana inyongera honche aiza kwakira ushimwe Reverend Hambo na kwakira Reverend niyo nakira aha tugambire turebe ibo mwijukuru wo muguru sogu ibirunje byo murebere muno manyota rero turebe kutwagenda mbora ya ndi Nelson Hambo bitwiro munda nasimaranga munonga abwerizoba kureba ngo tatenkuru ni waryaha akobujurizi kandi ariye cyo kureberaho citu nka family ikintu kimwe kiri kubasa kugambaho cyo kubanza no kugira ngo ekingu mukundure cyo kubanza no kuba muzire witu nka tatenkuru kandi izine rya Hambo niwe yari nyesire izine ryo n'izina rye niwe yari nyesire icyo ni nkimanya kandi ekindi ni munongo kukirayo no kwirwa ukashanga unoza room ko kashanga hariyo kujuno kandi ariwe yabiro musingi gwitu mukujuno kwitu twena mwatandikira umwene abo kuba kuza kwetegereza ngashanga ariyo nahumura mbuhereza bwe kanisa yes konka namureberaho nko muhereza muronje we kanisa kandi nakunde kanisa abo kuba nimwe yabirari umuntu yabire na yetwara umbona ko bwabire bugumire ubundi ibintu biri bice konka okumwegeraho umuringo gutyo ogwo kutwaza mpora kandi umuntu akamarira umubice ukareba nakora bihango mu bintu bice ubunabire nindeba babire bakora nke ibintu bihango abine businesses ne sente urebe baremire kandi wabikozire ahabo kwesiga mukama nanye namanyantor kwesiga mukama natunga binji kandi ekinde kinabire ninyetegereza hamagarage umbwiro bunamurebiraho kurgenyuma no kugira ngo omuntu ayine rukunda hamukazi we ngaba nintekateka kugira ngo abashija bona baba bari nkawe biri obushwere bukabire bwinamani buri burunji kandi namarira ntinanye nyendanyije ngire ubushwere burunji kimwabi nabire nindeba ahitwa abantu kurira tukantureba abana binje minyeto bakuzombushwere batagisirwe yes konga kwetegereza mu myaka yabire ine nkamanya ngo akagambo bugenyi nanye nagira nti nobundi bantine kinyine ndyagambo bugenyi ndindiza mukaye muntu nkiyayo mwishiki ntarabiro ombuteko burubwo namwegera hecho kandi echo cyambera cyangu nanyu omurugendo rwanje nakunda ngo kundi banakuzire omubindi baninkora byona mbereze mukama kandi nico nakundire bwanyuma yo kweza sine ya mukaga ngakunda nguntendekwe nanye mbo mburizo mukanisa oburizi nabuzamu kabaruru modo wa umbwene ahabwe nabwe eco niwe yamberere cyo kureberaho eco kwereza mukama ombwesigwa kandi kareba omukwereza kwe nareba ngo wabanohereza mukama torukuferu tarumorose nakachiko akwa kamureba ha myaka ye akwa kamwetegereza yakize myaka ahigure myaka nkaga konka ahina yetegererize ngabande babine myaka nkaga nibagwererana nkireba we ndeba kinamani minji ahabo kubo muri mukama nabwe eco nisima mukama habwe kandi okureba ngo na myaka eji nakibasa ko bujurizi nagamba ngo mukama ni murunje eco nkimpereza amasiko nanye nabampamira muri mukama omyaka ejo niza kushikayo kananye nana and plus nano kurengamo ahabo kuba ni manga bo kwesiga mukama nababero rugo rugumire munonga kama simu asimu munonga nore ko yakora umusamare inkomshomesa wena weshe muri Reverend Hambo Nelson kandi najure bwambu bishenkuru yatera umuhanda yagira ati nintekwa kwija ateriste nanye ngireke nagambaho ahabuko nima y'ibirunje byankoride mbwenu n'ikirunje munongo kushanga ngo muguruso nkogwa cyuruho bejukuru bawo batabanu bawo harabawe nabacujura binje munonge byo bose kubano ubakora nko muzere wabo kandi obeire abanyankore mbakete kibaju nababerire kibaju kandi kiba kiri kirunje munonga
Okay, hariho wishemwe omukyara omweshongozi Ranganwa wishemwe Joyce Mugasha nawe nasima obujulizi nagira tumwebare munonga ahabwa omuguriso ogwo atwijukire Isaac akuruga Bishop Stewart University nawe ariyo nasima Johnson nabasa atwineje munonga yebare Johnson okutuhurikiza Mugabe Ronald Omburuzi Rugarura twakureba. Okay, Naume nturiyo ntukureba kuruga Bunenero nawe yanasima program. Okay, nabandi nija kubongeraho Alex nakureba omutezi wenanga kuruga Kashari North ya Honorable Basil Bataringa ya Rwankwene. Omuguriso wanje yenda kubuza ekeshongore cyo wakinshaba Yesu kangirire mbabazi. Wencho mbyashongoro byona nicyo cyo watorana kunshaba. Ekinakishabira Yesu angirire mbabazi. Aho kwa okunatandikire ndyo mworo. Okunatandikire emishomo yanje naherize kuferwa tata nkaba ntarukwebasa kandi nkareba byona hatari Yesu nyonti nicyo nokwebasa ko takuza kubaza. Nabwo cyabwe mbabazi za Yesu ankurwire. Yes, kurugana intandika no Christianatirizo. Amina. Yanjirire mbabazi yampereza umucyaro rukunkunda. Okay, Yampereza umucyaro tarukunteganisa. Yampereza umucyaro yijwire rukundo umurimo gunabiri ninkora. Yampereza umucyaro wabiri nankwasebye kanisa na kunda bashomi. okay, Chambasi so murimo ngeno itwe tukakora umurimo nangwa twarenza n'imyaka. Okay, icyeshongoro cyawe nicyo wishimye. Nico ndukugirira ngo Okay, Yesu akangirira mbabazi. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwire. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwire. Shaka Maya way.
Revival Radio 93.2 FM amagara mu bwijwire. This is 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio. 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Hey, Revival Radio cyenda nesha tukatonyeza ibiri amagara umbwijwire. Cyeshongore cyo umugurisi nwe yacinshaba kandi nacyo muhereza yabagambira bwinji. Cyeshongore cyo nakikunda munonga kigendere cyumwari engineer Joel. Nagira tonda mikize Reverend Baremwa K Edson kandi twasima ubujurizi bwo mugurisi. Yebare engineer kandi mbwenu message tunajomera izoba. Jovia okurugaka muri cyacho Uganda. Wa munywano wanje Brigadier General Jacob Asimwe n'abantu bakamuri n'abantu ba obusaba dikono bwa kabingo bwa Venerable Reverend Turinga na Geoffrey. Mwe bare kubayo kandi tubakunda mnonga mukama naye bari okubarinda. Abantu benja barya. Omburizi ituma Steven okuruga mukora. Na namutwara mukora bakampa. Akarga yoshe mumburzi ituma atarwentanga namanya umukora harno mukora akatura ino shahaza akakorera ibintu bingi munonga ibyo byamureterizi neriri yatugumamo utaramtize oweshemwe Reverend George ahari mpya umurisa n'abakristayo mwe bare kubayo Robert okurugomba kamure twakureba nawe nagira ati program y'igiti nkabasa kugergaho Reverend Chembo Jennifer omurisa habwa rwibari hatko nareba Reverend Chembo Jennifer na nateka tekeriye kanisa yawe yuwaborumu konkati yabare munonga n'umurumo gwakoze rino kushagika Revival Radio ntukusima tene bugarikiro Reverend Nelson Mandera okurganya kitunda arho atwineje munonga yanasimo bujurzi from grass to grace yabari munongo murisa taramukiza boku abantu banyakitunda abantu beisinjiro ente bakunda munonga ticha Emmanuel muhereza okuruga nkahi rutunguru bugonjishema atwineje munonga ugunagira tumwe bari program banyatatushikire Isaac bantu barwaha tujagumante bagita umparampora arazoro mushanju munana mukaga 9 atano 9 hamwe na 0 ina nkaga ne mushanjira mukaga 9 urabire hwaho tugambira ubujuruzi wabo hurra wanji shape hello asimwe Yesu amina mbakwetu akandi watera nkai namba 5 ne Moses byangwa mututamu obujuruzi wabuhurra Moses je munonga nabuhurra je natandukana ona hatisaje naenda naona mbwe nagakimbanza nisima no muzikurogo maze no basa kujirota nimbaza kusima no muzikurogo kure ngunaka akatora mutwe yisi enkuru Reverend Hambo gwa murya rubazu na numtabane Reverend Akatomatini na Reverend Mutabani noreba bwetorire azato ngumsinje mu ruzi gwe kanisa abantu bari mu kintu cyababa abantu bo bari mu kintu cyabo bakachikwata kare bakeza yes azamwe no buzuruzo bwa muzeyo buyafite imyaka 8 mukaga n'ubuzuruzo burungi gukombeka makabu habara abantu buryo mwana muntu wahurira buzuruzo bukwenda kumwahanda gwa mukama ubutaterushi kumuhanda ugo yabari hello Revival Radio ntagamba no kandi watera nkaisebo agul ando kanyan kugabari kasara arwentanga sentumaka umunyabari program ujurikize ndo purkizo mugusogwe na yebare vumana mega hebi tingi ekashemiza munonga atege sabana leyo mahanda mu akaburi kumuhanda kandi kutakwifasoni kandi kutakwifasaro
yabari hello Amasimu asimwe Yesu oweshemwe ntugamba no wakandi waterankahi mazima ndijeni gyafuna kuruga kibanga kitagatashema obujuruzi mazima nasima ruhanga bwo mugurusi murungi wa Yesogwe ebigambo bya murabiraho cyane bishenene kana nyowe kana nimbuhura mpura nyesima yabari mnonga hello Revival Radio amazina ninga bazijeni kana yatera kiruhura watera kiruhura strekachi ateza kinoni kinoni owa Venerable Alfred Muhozi kanoni ejo no thankore twakwakira nasima rahanga amina eseka rumugwarahanga ne kanungi nasima ubujuruzi bwo mugurisogo ruhanga baherezo mu gisabo ko burkayo yona noreba kunegeye kanisa yonka okay bwene mukama muherezo mu gisamo wongere myaka amahangaze buzuma yabare taramukiza bacu none hello Revival Radio Yes please ntugamba noha kandi waterera nkayisebo atuge yaterera toman bamwita semu tumuhirwe yaba semu yego twakwakira wishemwe ubuzima bujuruzi bwanura ebitaha ntenda nivyo bigambo nk'ibyo yes makukiri kirunje kayo na buzima okukwata umuhanda gushi namunonga Reverend Maturugwe nategereza je abamanya ebi nabitaha n'ingamba bene ubuzima ekintu ekyo umuhanda twaguhama wishe mwese munusha netu wakaenda kumutarizamu utaramukiza omukyara wawe kansara mwebare nokuba yuko rutoma nobuhereza ntubusima hello Revival Radio yes please ntugamba nohasibo kandi waterera nkayi tani tumuhirwe semu okuruga nkahi okuruga rutoma kitiko na rutoma wizugwera wagaruka mbwenu Nkaninya nagaruka wankunda yebari mnonga Revival Radio Hello Revival Radio yes please wabale kutuhereza yabari kusima mazima twasima mugurusogwe ikigambo yatereza ikigambo kino kikombeka yes umwagamba na beka Samuel kugagwanya mayenze kashari wakashari twakwakira amazima garanga mwamusima munonga okay mumutereze yabare Revival Radio wishemwe mujunu ngubwaje Nicolas twakwakira magezi ayibame umasere kwetegereza ibirungi bya Yesu bashi owishemwe ngo yagenda yagamba je obujuruzi bwabaje mumanyizo mwana wawe muhanda ugwashemeye kutora iki kigambo kugira abagamba okwegesa abana kunaba nindeba abana bo kubari ati nijuka kigambo iki kibibrega ngo manyizo umuhanda ugwashemeye kutora ana koraje umwana niwe yorwaje twaba no hurenya kayo ruhurda agumusigazi tumugursi yes kokonka ko kwata kuzuwa kwata nabana jaga kubi no zaho yabare hello Revival Radio sebo twakwakira ayo guni speaker bazibwe bazibwe okay kurga nkahi oguna rugarwe muko cyacho Uganda twakwakira sibu aha cyaro yes ubu yatereza izoberi nembabazi abazaruhanga amina umwendeza ibirungi no kumunaruna ruhanga kumwongera imyaka ubuhangazi uzima yabare utaramutse abantu banyakayijoko hello wanje weshemwe mbanya tamuko kuzaka kino tamukaso mu mushima aha
umugore usana na ba reveranda bena n'ababuruzi aha okuramba keshanda garhanga kandi shikuku mwesiga nawe no mwesigwa bizo ikinani ndeba anaki kuruna kija kuba reveranda wanje akiji kurun kija kuba reveranda ajya kareba okay mukama mutero mugisha yabari hello twakwakira asimwe yesori wakandi waterera nkahe ndibirwa ko gutari Rwamagara kasara umunyarwanyamahembe twakwakira mahanga aha gumushana yabaye ranga ko muhumutse ande toro tumungu okay hello Revival Radio nye gusubiza Joti makanika Wizwera Wizwera twakwakira makanika no kanika ki Wizwera motoka okay obujuruzi wabura namuro obujuruzi amusima nonga ahamzao yabare hello yes Revival Radio Oriyo hasebo ibirege sebo obujuruzi nabura bo mugurusi Oryoha ogunika hangire Edwin kuruga cyente rugarama cyente ngweno wabusima nabusima aza ogo mugurusa ine no mukamwana madam Corient nabimanya ogo mucara akanyege sengiri nkiye mwana ngweni musima na hindi nabo maneke amina mazima mbenu no mugurusi ekejo ruhanga gerezo mukisha kandi kumene burengiri yahanga okay yabare hello nakwakira ndiyaho tine rwari mukama simwe asimwe Yesu Oryoha ndi Jennifer Mugume kurga sigoro yes yeah ukitegura wiyeje beno ubwo muri ita munango muzei akagera mu cyakurangwa akakundanye na wabana yes eka yaberindi netandikira mukazi toka kibona ngo abazakunda abana era takundanye nabo atubwo mu gita utargo mbana kundanye nabo ikayoneka kurana Anthony wanje weshemwe kamba ze kwendeze kurara je kandi nyendeze n'abantu asatine somo mishani watiriya singura nebya byarabamo iyo bari kare mukurike mishani ubwo nabamweto hatwatse shira head teacher abwa Proba Town umuribindi nawe yanasimo bujurzi okay kwikiriza Irvin kurgaba Irvin electronics aho murembo rwambarira kandi umuntu tshakire munonga omukiri gito cha Revival Radio nawe nagira ati ndo munonga nashemerwa bujurzi obwishe mwogo kandi mukama acyumuheri umugisha bright ezindi zirahi tukakira amasumwe abantu bashatu bonka tandikire nkahi nakoma nkahi bright ogu ayebari Gaston nagira ati ndo nanye mbeineje ogu nticha no mushomesa muntu we okay yabari mnonga kurga cha Mugorani Primary School yanasimo bujurzi natukunda Dorine no shumunto gutwatwa muri ibiri Leya Arneitwe atwineje mnonga kandi ariyo natereba nakoratara program eji ntukusima tene bugarukiro Silvia najya to voice steady mbwe nasima bright in short yabare mnonga twikirize Judith okurga batenga isinjiro yabare kubayo mwebesa twakureba newe otwineje mnonga okay nagira tumunda mkiza abazeri banje okay yabare mnonga twinamatsiko Alan nawe nasimo bujurzi atwatse Pelez atwineje munonga kurgombere biso bwa Western Kore umuri bushenyi yabare kubayo Katsime Catherine nagira tumukama simwe thanks for the testimony this is Catherine Mujuni okay and Reverend Asafu Mujuni ati turuhaha tubineje munonga kandi turiyo ntubareba abendeza ebirungi byonka atwere
atwere atwineje munonga kandi aturu ariyo natireba nakuratira program yeji Chompere Christine tumwine muhire Dan okurga katwe yoguna warho uje munonga yanasima program tubaba brighty okay umcha Lydia setara kurga nkoko jeru nawe yaro umuntu Hello Revival Radio Ebare kusereza Anthony Ebare kusima nyabo uryoha kandi waterankahi Abeka mashongo myeto wenyine Ubayo Mazuma mbayo tingene shonga Obujuruzi wabhura Mazuma nkanyo myeto bayongera kumbara mama magman muturetera abantu bwabo Okay umuntu yongera kuzi Hello Hello, Anthony. Revival Radio. Uryoha? Oguni mutayi no boa rwibogo. Obujuruzi wabhura. Umushahogwe namuzo obujuruzi yakazara abana bona yabakoraje bona yaba. Okay. Nabashomesa. Baba bashomesa. Mukama mumpero mugisha. Ebari mutayi nobo. Hello. Hello. Da. Asimu mnonga Rakateri Nisima rahanga bonzuruzu bo mugurusogo Okay Wewe rahanga nazuna kandi afite kutomu nsoma kuzuna Oh Wena rahanga nazirinde babo bona Yesa yongere kumwongera imyaka no kongera kumugumya kumunaje bamushimira aho rahanga Okay yabari munonga second last caller Revival Radio Amagarumbu ijwire uryoha kandi wateranga inyabo Wanji Yawe matantana imasena ambagu Uwo twineje munonga Ga Aha Ogunitire takantore zangira rebo Yes Mazana yego ni kugira kwa Wanji nakugera Yes nahora nongera ugar kwa ma Okay yabari munonga tanachura jo gunwa muheru Revival. Amagarumbu ijwire ntugamba no hasebo Amazina Asimwe Stephen Wateranga Ishaka ubulika tungu. Yes Yabari kusima Amazina muvura mazi mazi bale umuteni nabareba yakuliremu Yes naho ngezo ku indanye mu ngiri gaje yawe Bible nanye ngiye ngabe kurize yabari munonga kujura Revival Radio amasomo twakomaho abasta yacira bambe mutsasire nahabwo bwire nukuko mujungu shaka zitawe yazitiraho kandi umuntu nisitrakore uguruma mu Anthony aba nabantu abarya aba commentinga abatsindika messages zaba Facebook page yitu kandi nabo twine kubalansinga je ubwato ngwino twine kubashoma bamwita Anthony Musingu zukurga umuzabadiko no bwakanywa mezi kabuyanda isinjuro najata nandumba hurikize mwe bari program turi yahebwa twakureba kurga Saudi Arabia tube nawe Eastman atwineje munonga bonus tube nawe kurgarnengo atwineje ntukusima munonga yanasima program y'Urugendo Rwamagara bahati twakureba nagira ati mbe ineje twesije za atwineje munonga Perus Kazadi okay atwineje najata I can't miss program Urugendo Rwamagara good evening all Revival die hard so yebari munonga Perus kurgamba rasite murembo oguni noha atwine kurgarwentaka yebari munonga okutereba ananatumanya admin ogutaka gahoy jone masti nash eve konkana nas yimwena inizine lyakoze sa Facebook aha na itanash okurgo mukageti yabari kubayo no kunda Revival Radio nawe yanasima twinamatsiko Alan
the great nagira ati ndoho nanye nambe nije munonga nashemerwa ubujurizi okuruga kabohe afande gumisiriza Patson atuineje munonga kandi nawe ukorwa bwizwera ya nasima program ubwo nawe nasima program bamwita Esther okuruga nkahi kashenye bugamba Dorina tukunda ukorwa Dubai yebari munongo wa Dubai okushanga ngo uriyo no kuratira program eji shalom twakureba okurga Bishop Stuart University Ankwatsa yabari munonga natumanya baram niwe twakureba abohona tubabo nababo abanta batoka basa kuba balancinga ngubona bahezayo kungana muje kutsasira hatanga messages azuro konka abo bwire nkamuhe chipaya twakureba ubwo yanasima nawe nabandi mwe tugaracyo mu studio zawo bwire Rusi yo kurwa mu kijungu twakureba IDC umushomesa tukureba Joan Rugaga twakureba abantu abana binje toka kananura William Mburuze Rwenjeru message twagereba Ticha Wilberforce twakureba na nabandi agongo man ga program eji na ugambora nkamara kahayuma takwachira umugurisi abantu aba wabahura mbwenu basime na nebigambo byawe n'intanda yo kubakomera mu dakika zitu 3 zonga mukama simwe nasima Rwanga munonga kureba ngo ebigambo binani ingamba abeshemwe mwabihurira imwe mwena abatweko kusima Rwanga ahabwo bujurizo bunani impereza abantu bohereza message nabo kubine kibatungamu nishaba Rwanga kugira ngo abihandike mu mitima yanyu nimwe mwane byana birungi nge Yesu yagambire nisima Rwanga munonga nyira mutima ahabwa hambo washanga mu studio munuya mwijukuru wanje Ruhanga yanyorekire mu kuzarwa kwe ahubwo kuba wenkarote kiroto nke kinani mbagambira narote kiroto mukazi yazara umwana ngubashaba ngumwete izina namweta hambo kunabe ubwo nkanzindukire omukwiko omukasheshe nashanga muka mwana wanje ya arera ziri nabagambire izina bamweta hambo ninyina kusima hambo munonga abwo kumberamu nirizoka lyano muri ekikiro weja kunshanga mu studio za radio za revival amazima mukama kumpera umugisha amina ninyenda kusima abana banje mwena abampurikize ninyenda kusima bakamwana banje munonga ahubwo murimo gumuru gukora mu makageitu ahubwo kuhereza abana banje abunabere ubundi n'obundi nintekateka nshana nabo kubaribugana abakazi bayo baryahinduka konka mwebare munonga kuba abakazi barungi mukakwatanisa n'abana banje bona mukaguma mukagendera umuhanda gwa mukama oguru kuba basa kuhereza ekigambo cya Ruhanga mukama asimu Yesu ninyenda kusima Bishop wetu ahabwe mbabazi ziyanjirire nanye nyamugurusi akakutora nyije mu Revival radio ohereza ubujurizo bwawe bwanje kama simwe Yesu kama yebale mucyara wanje Filistansi ariho ahubwo kunyororera abana atanoshanga ebyire yabitanga umbafu ngubundo toroto ariyo nasima Ruhanga ahubwo kube bigambe biyo kubere nawe na kuri nogira ngo nawe aryaha mwani muza kumuhurira nawe nempangare nawe yagire bya yabaye n'abagenyi ntabwo ejo mukama simwe ahubwo kireki kandi kireki shaza kuhandikwa mu magara geitu no magara g'abana beitu kati ndyacebwa nyuhabwa amagara ganje nyina kusima mwena amakanisa gunarabiremu kandi no kusima
abarwemiko twatanisize hamwe yes omukombeke kanisa yetu ya rwemiko yabare mnonga oweshemwe kandi twakusima mnonga okutegana okutera umuhanda no kwikiriza okwetwa k'umureberezi akakushaba kandi okayija omwe abandi yanagira byayo kwatsa konka tukusima mnonga banyuma y'umureberezi okutorana kandi okashyikiriza program eji okabasa kubana wijambo kama kutirindire akwangaziyo n'omucyara wawe abo kuba mukino mwinjo munso mu ebigambo byawe nahurra ngireje necyetengwa hingi munonga kujuna amagara g'abantu nambweno bakwejunse ombusabadi omburiso obwo bwona nango nomburebezo bwankuri aho rabase kwika nte bantu kusimira horahanga ngaricho wa Reverend Hambo dakika nemwe ne seconds 30 rero ebigambo byamuhera Reverend mukama simo mnonga ekindi kwendera naco no kugira ngo omuntu weno rwesiga mukama kandi umukama ari amaskoge ahirirwe ngari ngomuti ogubyura rubajwa amezi unumbuna kubwe cyanda tuguru kubasa kuremwa kwa nebyana nisima ruhanga mnonga abo kutujuna nyonko muntu kunjuna kandi okucira mnonga okureba ngo akajuna bazire bitu batwere ko muhanda ugutushemereye kutora kandi ruhanga yatugirire mbabazi ubundi bakatugambire ubundi amatugatame biti mwene nisima mukama watugirire mbabazi akatujuna ndagambira ogwa ari yoko ariyo natureba na naba baturikize kugira ngo besige mukama kandi bamuhindure mukama w'amagara gabo ebyo mishe bindi niwaine plani niwaine ntekateka nebyari kwenda gukora nishaba mukama ngagumize munaturindira bazire bitu shwenkuru mukama murinde na mukaka kandi tugumize ntoroberira kari ya mukama ecyara turagire gukora tukishirize tukikore ebyari kwenda ngo bishikirize bo magara gitu naija kubikora lerizina rya mukama ndiguma ndihimbisubwa nawe cyo nishaba mukama turinde na abakazi beitu nabandi bana beitu naba batakamanyire okubashemerere kutwaza bagumize mbari yo mu rugendo rwa mukama rero ruhanga gumize munatukorere byembabazi abone kwikiriza ebyo ebyamarire gukora mu magara geitu mukama asimo Yesu yebare mnonga weshe muri Reverend Hambo akazinda rukampere Reverend Kato edachika nemwe eitaraje nuso weshe muri Reverend Kato wabuhurra ebyo muguruso wawe wahurra abantu ko bamba kusima no muguruso wawe entande y'urukomera abantu bariyo kwa hero babare mnonga mutebenkanisa programu za buri eyigana mushanju umushorongo kubanza nihagera hati yemwe musime mukama abo kuba ni murunji kandi mbabazize neze biro nebiro nani ndebe mbabazi ezi mukama yagira abazire bitu akabajuna kandi mbabazi ezo zikagumizamo nicyo zikatuzamu tukikiriza Yesu nko mujeni witu kandi no kusima omuleberezi wa Ankole Diocese ayebare okuhereza tata witu omugisha nkogu ogwo kwija omu Revival Radio okuhereza obujurizi kandi no kusima ruhanga owakoze satata kandi nyine kushemerwa kwinji munonga nyina maskongu tata ruhanga yamwongere ndijo myaka mukama simwe mwe bari munonga no kuramusa mama oturikize shaheji abondi kuzarwa nabo omukazi wanje abakristayo bona na mukuru w'abakristayo ahabwa St Peter Kakoba Parish mwe bari munonga mukama abahereza umugisha okay omuzindaro gugumpereze Reverend Hambatereze Shara Stai yes katushabe mukama ruhango bushoborozi bwona twakusima watugirire mbabaza twatandikira ogumara hamwe neitwe kandi okucira mnonga okutugambira ebigambo byo kujunwa umanyangu bakasingura ahabwe ebigambo byo bujurizi bwabo ahamwe eshagama y'umwana gwentama Kristo mbabazi nyingi tweshengereza emitima yabo bona ababana bahurira ikigambo cyawe bahereza kukwesiga kandi tutakaba bahuriza konka kureka tuba abakozi abekigambo cyawe rero ebigambo byawe bigumo muri itwe niyobone gumo muri itwe rero abarije gumana batureba bareba urunji bwawe n'ubukoro muri itwe tugumize muturi abana bawe umuri ruhanga witu iwe Yesu Kristo mukama witu amen no businje bwa ruhanga urengere kwetegereza ko muntu wena urinde imitima yanyu no bwenje bwanyu
mugumene manyaruhanga kandi nimukunda n'umwana wa Yesu Kristo mukama witu no mishagwaranga ubushobozi bwona niwe tatitwe umwana no mweru kwera omuchishogo guze amuleberezi witu wa Ankole Diocese omuchishogo guze ahali mama Dr. Alice Mwesigwa omuchishogo guze ahabuleberezi bwona n'abahereza ba Kristo omuchishogwe guze akanisa ya Kristo kandi omuchishogwe gonjere guhike a staff ya Revival Radio twena gumenitwe gutakaturugaho okuruga hati no kisebiro byona amina tendereza Yesu oli mwana gwendiga Yesu omusa saego nanziza twebaza omulokozi. Haleluya, amina. Mukama simu mnonga twashemerwa mnonga omuwishe mwe kandi watayira omwabuzigwera izoba omugurusi witu bagugira twashemerwa kandi tuje kushemerwa rubundi twagarika kutunga home studio za Revival Radio kuburira ikigambo cyaranga owishe mwe Reverend Kato Martin omurisa okurga kakoba kandi omurisa ntukusimira rahanga bwemerimo yorokora ombwire buke munongo bwahezayo mukama kurinde niwe n'abakristayo bawe na family owishe mwe Reverend Hambo Nelson bitwiro munda okurga mbara high school mu muhango munonga ogwariyo nakora ntukusimira ahabwa embabazezo nobwire buke munongo bwahezo mwishomerere ntibendeze birungi byonka mutwikiriza nitwe tuzo kuhumuraho kandi mukama kwa kukisima mukashije ntubaturyaha kwara kisime program ndije ya Sunday night ntubatubeine and Anthony mjunungu bwaja kamera nanyineho oweshemwe Bright ni msima ekeshongore kibashemeza.